Dalam rumah ita tahu ita niaan asli emak seluk. Ita senti ita hatene liu buat barak, emak seluk lah hatene buat ida. Ita senti ita iha osan sasan no buat selutan, emak seluk falta buat barak. Ita senti ita nia oin mesak bonita bonitu dei, no emak seluk nia oin ad. Ita gava ita niaan banhira ita sae prado no pajero, no la fo oin basira nebe lao ainte. O tau o nia oklu metan, no halo finzira halesira. O oni arogansia, o ameasa no hatu nema selu, no foti o niaan asli usira. O ni hatais dia, o nia vestido fura, sela beletaka o nia laran an. Tambah o fotilos oniaan o realiza kalai kata buat hotu-hotu nebe o iha mai husinai maroma nia maknain ba buat hotu-hotu nain ba onia osan sasan no nain ba onia moris nomos onia is o bereser pisu makas mai be sekarik nai maroma la fo bensam onia kosar se saugati dek rona di diak lai lia lo susi bibliane nah marawaknya liufuan iha Proverbiu kapitul 1 versikulu ruanu resen rua dean nah maromak nia bensaun mak halo oriku onia esforsu se la aumenta buat ida o belefoti oniaan gaba oniaan tan onia osan sasan no buat selu maibe sekarik na maroma hakotu onia is buat hotu newe ogawa se mohu no folin light kuidadu bain hira o komesa foti oniaan tamane maromak nia liafuan iha primeru Pedro kapitul 5 versikul 5 dehan nai maromak hakribi ema nebe fotian maebe harai kerasa ba emanebe haraikan bain hirane maroma hakribi o nia bere halo saida deit ba o tuir nia hakara onia rikusoin onia sasan no onia bonitu o bonita bele lakon deit iha segundu ida hanesan ahiswar nebe anin hula kontian hadiah onia halof adneba troka onia fotian holaran nebe haraikan banai maroma no bai mesedu tambah nai maromak se harai kerasa ba emanebe haraikan aprende hodi hare masedu hanesan ita hare itaniaan respetu emasedu hanesan ita hakara ema respetu ita nai maromak for Ben Sound.